Ntate mong o kile a botsa motho ya neng a ratana le moradi wa hae ka mane ka motseng wa Venice. A botsa mohlankana wa moradi a re ho yena Juliana ke kopa o ntumelle ke bue le motho yo o ratanang le yena yo o dutseng le yena ha ka mona. A re ntlo ena ke ya ka ena yona mo motho yo a tlileng a dutseng ka ho yona, ke kopa mmotsa potso. A botsa mohlankana potso mo mamedi wa tswa potso e leng a e botsa e re hanyane ko fe pinena hore e pinena yo nke yo sututse yo phamise hore o tseba o tshepa modimo le ha maemo a le jwang. Vale ntatema ha fihla a tlo bua le Juliana a gore ke botse potso mohlankanena wa hao wa tswa mo mamedi kile ka bala palena ka re ke kopa hore ka jeno ke ko fe yone nyane go tshwanyana bathong wa tswa hareng a re ho yena a ko mtwetse ngwanaka wena dula mona a sheba mohlankana a re monna boy a re boy a ko mpolela o kile wa tshwarwa ka speed trap. Ntate nkile ka tshwarwa o no potlakile ya ntate a re no go lokile na o kile wa tshwarwa wa fumana tikete ya red roboto le stopo hobane mona mo phelang teng mona hona le stopo ho tloa mona go bo be le roboto hona mo stopo se leng teng ebile ho ba le roboto. Na o kile ya ntate nkile ka tshwarwa ke bitile robot. All right, ho no o entse jwang? Ai ne ke kwatile ntate, ona le motho ana nkwatisitse, hona le motho ana nkutlisitse bohloko. Jwale na o kwatile jwale bile o tlile bohloko ha wa ka wa bona le that red light ene re ho wena o yeme. Ai ha ke aka ka e bona ntate, ke ile ka ba bolella le hona timmane le khotleng la dinyewe re ka mone ke kwatile ka teng ha ke aka ka bona le robot ene khubedu. Ha wa ka wa utlwa le siren e lla hore monna o tshela robot wa re ha ke a utlwa le utlwa ka mone ke kwatile ka teng ke ne ke tenehile ke kwatile ke ne ke bela itsa qeta o tshojalo a sheba ka o moradi a re ho moradi wa hae ya utlwa ona bela ngwanaka a ba feta robot e khubedu. Ndata ya kamereng ya hae ha le ka kamereng ya hae a bitsa moradi a re Juliana tlokwano mona ngwanaka ona ntwe ke batlang go fa yona ba nke a tsamaya. Ha moradi a kena ka kamereng a kwala monyana a re ho yena ha ke morati mohlankanena wa hao a re baneng papa a re ya utlwa gore o la feta red roboto a kwatile e le red a ba hloleha utlwa le siren a re o kwatile a re tsatsile leng Juliana o tlo mo utlwisa bohloko motho yona a hana o bona jwalo khaile a hloleha o bona robot e khubi a hana o bona o tla o etsa ntho a re ha ka bona ho ile ha re fi a re Juliana ngwanaka a re motho yo ya fetang robot e khubedu o tla o etsa ntho engwe tsatsi le leng a re ha bona ho bana ona kwatile le bona sefatle tsa o setle jwang o tla re ha o bona o na kwatile kana kweo o tla bo le siyo ngwanaka a re rukile tsamaya o ka nna tsamaya a re tsamaya le yena a tswa tsamaya ngwanana ha sala tswa ntatae a banka phone a founela China ngwanena ona bapala violin a ba founela China a ba founela sekolo se seng mo a batlang gore ngwanena a ile o kena teng re ke qete ka pele palena letsatsi le tlhahlamang a ba re ho moradi ke fumane sekolo sa violin tsamaya ngwanaka o lo ithuta violin China a ra ntate jwale motho yona wa ka re yena o tla mmona le tla buisana tsaya a tsamaya ngwana a palama kgwedi tse 3 ngwana enwa Juliana a le mane China ndatae a mo founela a re ne ke kopa o tlela peng ka pelenyana a re ke batla o tlela peng o tla tsamaya hape mo mamedi e re ke mabenkeleng
Bamamedi ba rata Lesedi FM hobane ba tshepa kgaso ena ya setjhaba. Na ha se nako e nepahetseng ya ho bapatsa ho Lesedi FM, o tsebe ho fihlella bareki ba hao ba jwale le ba batjha, o sebedisa kgaso ya setjhaba eo ba e tsebang le ho e tshepa. Phamisetsa kgwebo ya hao boemong bo bong. Ebang o na le kgwebo e nyane e ngodisitsweng, o ka iphumanela dinyehlisetso ha o bapatsa ho Lesedi FM. Romela email ho ndamase@sabc.co.za hona jwale ho fumana dintlha tse tuma tsa hore na Lesedi FM le ka thusa ho matlafatsa kgwebo ya hao ka dipapatso jwang. Ha mmitsa tla lapeng, a thomo bitsa ile Mantaha bekeng. Ho na le nyewe e kgolo lekotleng. Aya le yena. Ha fihla mono ngwanena ka fumana hore mohlankanane wa hae yane ya ntatana re yena o feta diroboto tse khubedu a re di fitile o bana kwatile o kwalletswe o qoswa ka polao ya kgarebe ya hae. Ha le ka mono ha ikarabela moshimanenwa ke a re ho ile ha re fi tsela ile a bua le nna ka yona ho ile ha re fela fi ya ba ke mmolaile ha ke ya bona ntho ke neng ke etsa. Ntata ya mosheba itse moshemano ha tata o bua dintho tseo tsa hore ho ile ha fifala ho ile ha re fi ya ba o bolaile kharebe yena ya ba ntata eo ya mosheba ha tata ka bua le thwatswa ka lekgotleng la dinyewe. Kore ngwanena o na kwetse lerato le wana le lona a le kwetse ka kobo yena ya khalifo. O na kwetse lerato ka kobo ya khalifo. Hona le ba kwetseng lerato le modimo ba fileng lona ka kobo ya khalifo. Banana hore ho halefo ha bona ke ona ho tla etsa hore ba ratwe. Khalifo ya bona ke ona e tla etsa hore batho ba ba utlwisise. Khalifo ya bona ke ona e tla etsa hore batho ba ba mamele. Khalifo ya bona ke ona e tla etsa hore motho ya phelang le yena a mo etse ntho a ratang ho etsa. Hona le motho ya kwetseng lerato la hae hona jwale le o modimo mo fileng lona a le mpeng ya mmai o le kwetse ka khalifo ya lefatshe lena. Hona le motho ya kwetseng lerato le o modimo mo fileng lona ka khalifo. Hona le motho ya phelang bophelo ba o halefa. O halefile ena ntho le nngwe fela o halefile o yetsa ka khalifo. Ntho ye nngwe le nngwe a etsang lapeng la ka tlunya baneng ba hae o halefile. O ske wa kwala lerato le ona le lona ka kobo yena e bitswang khalifo. Lerato ke ntho e monate. Ha ona ntho e monate jwalo ka lerato. Hobane lerato le tlisa thabo, lerato le tlisa khotso. Ntate Maine o tla ko o tshohle ha o phetla buka tsa hao tse tshabehang. O tla ko o tshohle ntate Maine ha o phetla buka ya hao Bebele hore na taba tsena tseo re buang ka tsona. Buka di buka e reng lerato le tlisa ntho enngwe le enngwe ka tlung. Le tlisa ntho enngwe le enngwe ka tlung. Hona jwale a o imathisi tjhelete a o ithole. Ha o mathi hobana ha o imathisi hantle tjheletene ya o hlola. O matha di hana bore di hana bode di hana wa tswa hobaneng di hana pelo ya hao ya tswa hobaneng e o feta fela pelo ya hao le maikutlo a hao e tla o feta ntho entle ka baka la kobo yena ye mpe o apisitse lerato la modimo ka yona. O le kwetse lerato la modimo. O le kwetse lerato le modimo o fileng jwalo ka wa tswa re motho le mong fuwe lerato. A ke tsebe hore na ntho e etsang hore motho a qetela hloile motho a bohloko keng ha ke tsebe ha ke utlwisise. Emnga ba hloye ngwanae a motswetseng a mo hloya ska batla ngwanae. Hona le motswadi a sa buisane le ngwanae hona jwale ha mo batlo mo hloile o lo motshwela ka motshwela ha mo batlo mo hloile o motswetse ngwana o bile o yena mona 9 months ha mmatla. Emnga ba qabanye bana ba hae a ba qabanye bana motswadi a qabanye bana ba hae ba qabane bana ba lwane ka baka la motswadi. Hobane o apesitse lerato le modimo mo fileng lona ka kgethollo a kgetholle bana. Wa pesitse lerato leo ka kgethollo. Nahana re le ra etsang kwa Afrika Borwa ka baka la kgethollo. Re lwana ntwa kgethollo. Lerato leo modimo le fileng Afrika Borwa ya ba ho fitla di clever tse ding di fitla di a re kgetholla. Itsa ba re kgetholla le rona ra lwana man.
ye hobaneng o etsa jwalo o ke wa tswela pele o lo botsa le motho mongana na le business impa na le pelo empe hore ka business ya hae ka pelo eno ya hae empe tsa mo mmotsa o na le pelo empe na le e wele business makwenya a bola le ka stofu le dombolo le bola ka stofu dikuku tla fumana di sa reisi hobane o ina le pelo e senyona di sa reisi dikuku o di tshetse ka breakfruit ka baka la pelo mpe so sa bonong ke breakfruit o tshele mane ha o swaya ntho hlama ya dikuku original ke pine ntshe ko ba pallang yona ka jeno original jabu e reng enqabeni hey maine anga kaipata hoena ay mofukeng oba ke bone ho ipata ho batho ona le ntho tse ba ikapesitseng ka tsona mofukeng e motle anga kaipata hoena obane batho mehopolo ya bona e pateile yes empa wena le rato la hao le tshisa ka mehla ntate maine kakata mofukeng wa ka kakata lefu a maine nna ke thole ntate Motaung ere lenaneo la Makgulong ka jeno a ke nyoloha sefaleng ke bona se tloswa phaposing ya kgaso hai mme ka jeno lena ntate Motaung ke le nka ka kotloloho hey ke le mona mo ho nweswa makoloi teng jo kapa ntate Motaung ka puo e tlwaelehileng ke le nka ke le filling station ha jwale nthonyana maka tsankina a ke ntse ke shebile mona mo ho nweswa makoloi hallelujah ke bona e bulwa ka pele empa ha se mo mafura tshwanetseng a tshelwe teng kakata maine mmamedi ke kopa o tlo utlwe lenaneo la Makgulong na re ya ho kae oh yeah jwale ke re ke sa shebile hore na ba etsang lenaneo le la ntate Motaung re dutse a ke tsebe hore na momamedi ya re mametseng o kae ntate Motaung re mo hlotha ka letsoho la moya hallelujah ba tla shebe ha ba ntse ba ya hodimo le tlase ha ba nosa makoloi hallelujah empa jwale e butswe ka nkong ka mona e butswe ka nkong ilore ho bua nnete mafura a tshwanetse a tshele lehlakoreng hallelujah Sheba ke se ke botsa ke re ntate hobaneng ha dintho di le tjena ai ya halalela hore ho nna koloi ena le ha e ka fumana mafura oh yes e le hore ho na le ntho e haellang ho yona maine nthwena e haellang ho yona e ka lematsa koloi ena kaofela re a tla momamedi se ka ba baleya kakata jwale ke bona ntate Motaung ya sebetsang mona mo nosang makoloi o na le nthonyana a e hulang e kanterata a e hula ka pele fitla e lekodisisa e sheba manka lefela e phumula e butsetsa ha e ntsha hape a e lekole a e shebe jwale ba ke ya botsa hore na o etsa eng kapo ntho keng ba re ntho ke deep speak kakata ke re na tesiki ena na le etsang ba re hantle re a sheba hore na ke ba koloi ena e ntse na le oli na ha e ka ya ba le mafura ha e sena oli ke mathata gore koloi ena le ha e ka ya ba le tjhelete ha e sena lerato ke mathata kakata koloi ena le ha e ka ya ba le position ha e sena lerato ke mathata tshesa koloi ena ntate Motaung ha e ka ya bentshwa ya tlotswa polishing ha e sena lerato ke mathata
momamedi ha re bue ka koloi empa re bua ka rona batho o sa kgathaletse na o apara label e tsa lefatshe le feng empa ha pelo ya ka le pelo ya hao di hantle ke bona bothata bo Modimo a nang le bona. Hallelujah. Jwale ntate Motau ke ntse ke re ke eme bona ba ntse ba hlohlotsa ba kenya dipstick e ba ke bona ntate Motau lengolo le sele le ya sepakapake ha ke bona lengolo le ya ha ke shebisisa ke bona ho ngotse 139 Ai maina o reng ha ngotse 139 e ba ke a botsa 139 ena ke ha ke shebisisa ka bona ho ngotse Besalime maine 139 maine Besalime 139 bothata ke ntho ya peri bothata ke hore o na le ntho ya peri ntate Motau re Besalime ya 130 le motsorobong maine ho etsala jwa Besalime 139 se fala ntate Motau siene se fala se hlongwa filling station jale re etsa ntate Motau re checka all night re a lekola re a hlahlobisisa re kenya dipstick momamedi koloi e re buang ka yona ke bophelo ba ka le bophelo ba hao wa maine Besalime 139 o ibona e fufa moyeng o kwetse mahlo o sa tsebe ho etsalang ke bona o sha 139 maine jale 139 ena ntate Motau moruti maine ke kopa o kgutlele sekolong ke fumana hore ntwena 139 ke dinomoro batho mme dinomoro tsena ntate Motau ha se ke kopa re ke ke sebedise lentswe ha se pattern e re bitsang di-even numbers soka empa ke di-odd numbers kakata mme ntate Motau nga ke sheba ke fumana re odd number lentswe lena odd le hlalosa o sa tlwaeleha le hlalosa ho ikgetha kakata Besalime 139 ke ho yona moruti maine re temaneng ya 23 ha re ya ho yona ntate moruti maine Modimo o ntlhotlhotse o lekole pelo yaka temana ya 24 ba se bua mantswe yona o ntike o tseba mehopolo yaka o tadime hoba a tsela ya bokgopo e teng ho nna na o tadime a tsela ya bokgopo e teng ho nna na mme o ntsamaise tseleng e isang bophelong bo sa feleng ai maine ntate Motau Besalime ena e re ha eba dikoloi ho etsuwa ho nkuwa dipstick o tshekwa oli yo ha ngwana da fitara Modimo nka dipstick o tsheke oli ho nna ya ore Modimo o ntlhotlhotse ha ore Modimo o lekole pelo yaka maine Modimo ke tsaya le bona empa lekola pelo yaka maine Modimo ke apara hausa lekola pelo yaka maine ke dula ke hlonyenka Modimo lekola pelo yaka maine ore Modimo o hlohlotse ke batla dipstiki kene momamedi ha ke tsebe na o provinceng e feng ka hara Afrika Borwa e re Modimo a kenye dipstiki a shebe pelong ya hao Lesotho a ke tsebe na o mametse Zambia o mametse Russia le re mametse UK ke ya tseba e re Modimo pelo ya ka ke ena Modimo kenya dipstiki sheba ka hare ore na o jwang go eta do fita bua mantswe yona ore o lekole pelo ya ka ore o nteke o ntlhotlhotse ore Modimo o ntlhotlhotse maine Modimo o ntlhotlhotse Modimo ke kopa dipstick ena e kene phaposing tse ding tsa pelo ba pelo ena e le yona e mano pelo ena e pata dintho pelo ena ntate Motau ena le diphilo Modimo hlohlotsa Modimo hlohlotsa ntate Motau ke a hopola kgale mme wa ka o na le stofo tsena ntate Motau ha ke batlo di bitsa ka mabitso e ne re ha stofo sena se ntsha mosutla ka tlung o ya a tente tsomela ena re ke re nke ntho ka nthupanyana kapa se re
hare maine e le hore ditshila tsena tse ka hare mosilo ka hare o tswa maine ke le da feta re modimo hlohlose o lekole pelo ya ka haleluya modimo ska ba ntloella a bonte ke o tsebe mehopolo ya pelo ya ka re ntate Motau ha qeta o shojana da feta a re modimo wa nkgohlose ntate Motau wa tseba re a tsheha empa hona le ntho tse re ikhapesitseng ka tsona e tshware mo maine ke kopa o tshware maine na kwa ile tsena e impatle mabenkela maine jwala man maine o bone nomoro mo mamedi ka moya ba bona re motho a modimo mo fa ntho ya hae o mo neha yona ka letso o hona ha o tla moya ka tlung nomoro ya fofa 139 a bona ka moya a thike pesalema ntheo le hodimo le re ntho ke pesalema ya fofang ka pela hao yeo ke pesalema re ke mabenkele Bamamedi ba rata Lesedi FM hobane ba tshepa kgaso ena ya setjhaba. Na ha se nako e nepaetseng ya ho bapatsa ho Lesedi FM, o tsebe ho fihlella bareki ba hao ba jwale le ba batjha, o sebedisa kgaso ya setjhaba eo ba e tsebang le ho e tshepa. Phamisetsa kgwebo ya hao boemong bo bong. Ebang o na le kgwebo e nyane e ngodisitsweng, o ka iphumanela dinyehlisetso ha o bapatsa ho Lesedi FM. Romela email ho ndamase@sabc.co.za. Hona jwale ho fumana dintlha tse toma tsa hore na Lesedi FM le ka thusa ho matlafatsa kgwebo ya hao ka dipapatso jwang. metsotso e 14 hantle fela ka morao ho hora ya 10 maine tswela pele ngwana phuka ntate Motau nda feta o saitse modimo lekola pelo ya ka o ska ba lekola o ko o hlohlotse modimo o hlabe le dintho tsena tseo ke di patileng ha maine modimo o hlabe le lehloyo lena leo modimo ke le patileng kgotsa le mona ona o ko patileng kgotsa khalefo ena e leng ho nna kgotsa kgethollo e ke nang le yona modimo kgotsa o sekana no sempa ka le hare ho leng ka hare ho nna ka qeta hore modimo o nkgohlotse o lekole pelo ya ka o nteke o tsebe mehopolo ya ka ka qeta hore modimo o tabile hoba a tsela ya bokgopo e teng ho nna na modimo a ba sa mo araba modimo a mo araba Jeremia 17 Jeremia kgaolo ke 10 le na le metso e supileng ntate Motau re tlo ka emisa ke maneng ya 10 ke ra qeta ho bala ke mana 10 be ke etsa hlohlodingwane ya moruti ke khutla morao Jeremia chapter 17 re tlo bala ke mana ya 10 ntate Motau hona le ntho tse re ikapesitseng ka tsona tse ding re a dipata Jeremia 17 o itse ke verse 10 verse 10 ntate Motau akere David o itse modimo o ntlhotlhotse o lekole pelo ya ka haleluya o nteke o tsebe mehopolo ya ka o tabile hoba a tsela ya bokgopo e teng ho nna ke mana ya 10 o Jeremia kgaolo ya 10 le na le metso e supileng ke nna Jehova ke lekolang pelo ke lekang matheka ke tle ke busetse ho emong le emong ka mokgwa wa hae le ka tholwana ya diketso tsa hae ntate Motau ke kopa o etsa hlohlodingwane ya temaneng ya borobong ka etsa hlohlodingwana ka ya temaneng ya borobong pelo e mano ho fitisa tsohle e bodile hampe e ka tsejwa ke mang ntate Motau ke mana ena David a qeta modimo ntlhotlhotse jwale re utlwa modimo a sa bua ka moprofeta Jeremia ba re hlile ke nna lekolang dipelo haleluya ke nna ya lekang matheka haleluya ke tle ke busetse ho e mong le e mong ka mokgwa wa hae le ka tholwana ya diketso tsa hae
ntate Motaung o sena ka jana ha re ka ra thusahala empa ke kopa nako ha ene mo ene hona te hobane re qeta ho bala temana re qeta ho bala kgaolo ya 17 ke a dumela nako ka moo ka ho wena re metsotso e 17 ha hodima hloho ntate Motaung re ha re tloha mono ho 17 nke ke kene paleng ena yo qetang ho bua ka yona phoka ngwana chifi ha ke kena paleng ena yo qetang ho bua ka yona momamedi o utlwile gore na o itseng mohlankana ena ntate ngwanana a bua le ka bonolo bohle ba na le bona empa e le ntate ya nang le bohlale mo botsa gore na o kile wa fumana tikete ya lebitso na o kile wa thola moedi wa lebitso karabo e tswang ho yena ke nkile ka thola moedi wa lebitso mo botsa gore na o kile wa feta roboto e ntse kwetse dikgubedu na ngwana chief karabo ke ena kile ka feta roboto e kwetse dikgubedu ntate Motaung ke utlwile pale ena habedi gore o tlhomana le nako tse moradi ena a reng moshimane ena ba batla ho feta roboto e kwetse moruti mainene nna ka mpe go na le moradi ena ha ya tla gore ha wa tshwanela ho be jwalo yena ba feta roboto e kwetse ntate a mo mmotsa gore monna ho tlile ha jwang o fete e kwetse lekgotleng la dinyewe o ile wa ikarabella jwang gore ho yena ho ile ha re fina kgong maine a ke tsebe na ho ile ha etsahala jwang ntho ile ya tla mahlong ya ra ha tla mahlong ya ba se nka botho ba ka nka le taolo ya jwale ntate Motaung ha tshwanetse e be a blame yena o batla ho blame gore ho ile ha re fima kgong momamedi ke kopa re mo tlohelle hona jwale tjena ha re shebe moradi ha sa kgutla ntata ya mo bintsa a re a ko theoha ngwana ka ntata ke na tjhelete re ke tla o fa ya o theoha le ya o kgutla a fitlha ntate Motaung ba se ba le lekgotleng la dinyewe amen yena mohlankana ena amen eo mabone a tsamala tima ho yena o sa di entse ha botsa lekgotleng la dinyewe wa etsa taba e ka kena re ha tsebe ho ile ha re fiwe e re ke mo bolelle ntate Motaung o ka nna wa kgona ho thetsa batho ba thetsang empa e se modimo yena ha se motho mo ka mo thetsang maine ntate Motaung ke kopa ke phete ka re founu wa tseba ke moruti wa kgale ne ntse re sebedisa difono tsane seo ntate Motaung di ne di tsamaya ka mohala ka ntle e lile palong ke kopa ke mpe ke lese ka mohala wa thekeng o ka nna wa thetsa batho halleluja empa o keke wa thetsa modimo hobane modimo ha se motho re a thetse re bukeng le diprofobea ntate Motaung Paulo ke 25 re tlo tla emisa temana e le nngwe fela e leng yona temana e qetellang e leng temana ya 28 momamedi ho na le dintho tse re ikapesitseng ka tsona wa bona ka tlung ka mona ho bodutu jwang ho na le ntho tse re ikapesitseng ka tsona wa bona ka tlung ka mona ha o tsamaye jwang ho na le ntho tse re ikapesitseng ka tsona re senya monate re senya bophelo bo botle ka hore o ile ha re fi diprofobia 25 momamedi jwale ke diprofobia 25 temana re emisa ho 28 metemana moruti o kopa re emise ho 28 me a re emisa temana ya 28 ke kopa ho e bala ngwana chifi e re motho ya hlolwang ke ho busa pelo ya hae Mm. Ke motse o kenweng ke dira
o senang lerako. Ha, maine. Bothata ke hore motho ya hlolwang ke ho busa pelo ya hae ya ntsang a re o ile ha re tsi Ha, ya ntsang a re ha tsebe na ho etsahetse jwang ntate wa. ke motse o kenweng ke dira jwale dilo ha di kene motseng o ga ntate Motaung di etsa ratase dira di kene motseng ona di a rusulla bile re ke motse o senang lerako. Hallelujah. Moya o fihla o phuthela fela o le palapaleng. Oh yeah. Ke mang le nna le ona Makgulong le bua le yena ya ka bua nnete ya re ke na le bothata bona ntate Motaung ke tlo tla rapela metsotso ha ile 20 a nang le metso e tsheletseng ka mora hora ya 10 re tlo tla rapela momamedi ya reng nna ke bua nnete ke na le bothata bona E tshwara ona teng mo ntate Maine ke a o kopa mofokeng wa ka wa tseba le wena mona re etsa tjena. Ngwana Chiefy mosebetsi ke wa hao. ntate Motaung a re ke re bua le momamedi o seng hona Moruti wa momamedi ya nang le bothata bona Amen. hore o tsamaya hore fiwe yena Ntate. nako tse di ngwana motho wa eselletswa Maine. wa eselletswa sa etsa letho o bewa dintho tse leng siyo ke mang a nang le bothata bona ka jeno kgotso ha eyo ka tlong ka baka la bothata bona re ke bua le motswadi ke mang ya nang le bothata bona ba hore motswadi mpaneng wa seka mabaneng ba hao o bua nnete o a kgetholla ke mang a nang le bothata bona Hallelujah. ba hore moratuwa wa hae wa eselletswa ngwana batho o a mo rata ka nnete ntate Motaung mohlankana enwa kapo wa mo rata monna ena le ke sebedise puong o wa mo rata monna ena empa monna enwa o mo banna bana kaofela o ba fa mosadi wa hae ha ka bona kapo o utlwa molekano wa hae a dumediswa ho itse wena kgotso mme o na reng wena o na sa o fereng Joey. empa ena o dumedisa batho ba bomme Maine o reng jwa. mofumahadi ha ba botse hore na o no ba ferehana ke manyana le bothata ntate Motaung ka jeno lena re hloka momamedi ya ka bua nnete ya re ke na le bothata a thusahale Thusahale ka jeno. ka jeno lena ho na le momamedi ya ka thusahalang o ka thusahala kobo eo e apereng Sure. ekawa kobo e apereng o ka hlobola Oh yes. wa apara kobo e ntjha Oh yeah. kobo ya phethahalo Oh yeah. kobo ya kgotso Man. Paulus bua mantswe ana ntate Motaung bukeng ya Efese karolo ke ya boraro ke maneng ya 10 le motsoro gore mme le tsebe lerato la Kriste le fitisang tsebo yohle le ke le tshane botlalo bohle ba modimo o re ntate Motaung ha re ka ra tseba lerato le Moruti ke ntate nako ya. Motaung Ke nako ya o ya thapeng. ere ke rapele le momamedi a phamisa tsela fela ha se Jesu rato la hao Hallelujah. umphile lona ore jale re ke ne wena Ao modimo. ka mmele le moya Amen. ha ke hane ke ntshanyenyane empa wena o mpha sohle momamedi ke kopa mo le nteng re rapele le wena bophelo ba hao hape bo a khutla re a rapela le wena semelo sa hao se setle se a khutla re a rapela le wena lenyalo la hao hape monate wa khutla re a rapela le wena mamela hantle ntlo ya hao e tjhala mofuthu wa bajwale re a rapela le wena a ke tsebe na o kae momamedi ha re ke re etse ketso ya tumelo Yes. a step of faith Maine. ke kopa re etse ketso ya tumelo ke kopa mo le nteng o tloleng kapa eng ntate ke a utlwa sone teng Dr. Winnie Mashaba ru dutse le wena moruti. ntate Motaung re a leboga kgaitsedi ya ka ga dutse le rona Amen. momamedi ke kopa o tlhoele ntho nngwe le nngwe e leng gore ga e banyaneng mo
ma cell phone re mamela ke kopa o e behe speakereng o e tlohelle o nka kgato ya tumelo ke yona ya pele ya hore modimo ke a surrender ke tlohela dintho tsohle tse ke ne ke di etsa ke kopa o nke letsona ha o le letona o le behe pelong ya hao mona mo modimo a lekolang teng re rapela ntate ka lebitso la morena Jesu re tshwere dipelo tsa rona ke hona mo ho tswang makgopo teng ke hona mo ho tswang mahlapa teng ke hona mo ho tswang dikobiso teng ke hona mo ho tswang bobe ntate ntsha pelo ena hona jwale re sa pelo ya hao ha o qetile morena Jesu re apese ka lerato la hao me lerato le re apesitseng lona re abele ba bang re se ra ba utlwisa bohloko ntate re ya leboha ka lebitso la morena Jesu Kriste amen. Ntate moruti maina re ke ntsha hanyenyane me wena o mpha tsohle ntate mo teng fela se re kina wena kore mmele le moya ke ka hone ke re mamedi a tlohelle dintho kaofela yes hobane mantswe ano a re ke a surrender oh yes ke tlohella dintho tsohle ko fanna ha ke hore ke nnete ke ntsha hanyenyane moruti wa ka empa wena o mpha tsohle ntate motho wa re ke modimo sebaka e mosebetsi maine ngwana chief e re botlwele moruti aish mo mamedi jwale re kena mosebetsing wa rona wa tshebeletso ya o sengwena moruti molete o teng